am cleansed, I am washed, I am sanctified, I am Holy Ghost filled and water baptized. I am right with my God for all time, 'cause Jesus, my Savior's alive. Talofa tu leita au ile swafa malo Yesu Kiriso o datu ali imal datu faola tal donu foi o mo se avanoe te mai mo mai por Columbia le fanau le Sunday school e mala GRM kids ave fo o se famarianga ya te oe ya te nane foi se video ia poseata pupu e toi famanatu tuai le tau o le ne yaso Talofa tu datu rekali si pele Gateway International Ministries si datu ainga kalesia e Okilani I nei New Zealand ia le nei taiao le swafa malu malo Yesu Kiriso fatalo fatuai tanane foi tato wo ma pa anga lungo le social media e sauninga fa penei le taiao e vi ia ile tua le tato matai e sunga I fa fenenga ma fa le tua I fata faita ulanga e fia I so se vaenga o le lalolangi po feo e mai mo me le taiao a me se tato ainga ma wo tai nane foi ia e kalesia ia whamanuia le atua I lau mai moa malau whaafonga I le nei tai au. I take this opportunity with gratitude in my heart to greet you in this beautiful morning. This very, very special day in the lives of all Christians around the world. And we greet you in the mighty name of Jesus. You've had an opportunity to see part of the programs by the GIM kids this morning, and of course a short video just once again to remind us about the importance of this special day in our lives. But this morning let's prepare to hear the word. Give me 5-10 minutes just to share a word this morning that I hope will bless your heart. Amazing avano pupu e tufa tuai se afiongo pa ia le tua le nei tai au le na upu e talitonu fo e toi whamanatu ma vea ma whaamanuianga ia te oile nei tai au. E la whai mo statu talo, let us pray, say a prayer before we go to the Word of God this morning. Heavenly Father, we thank you for this beautiful day. It's an important day in our lives as we come to this morning to prepare to hear your word. Thank you, Lord, for your protection and your blessings upon our lives all around the world while we find that there's a lot of challenges, a lot of difficulties, but you're there for us. Thank you for your healing power and your blessings upon your people, the comfort that you have provided us, the peace and the liberty that you've put in our hearts continuously. And we thank you for that. Ta mai mātou ora whai mai le tai au iau manuia, whawhetai lo lofa maro wanga le lei iau whamurianga, I lau whanau I so sa vaenga o le lalolangi, lau whamarolonga ma au whamurianga vi ia oe le tua le nei tai au. A mātou sauni, mātou te whalongo I lau whiongo pa ia, te talo le tua mo lau whauunga, e le ngata I le tuwhaina a o le whaafonga ma le whanongolongo o lau whanau. Father, we ask you for the anointing of your Holy Spirit this morning as I share, and also for all our friends and families that are hearing and listening this morning. In your name, Jesus, we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Well, this morning, nei tai au, if you fear for ye, o sa vanoa, fa auro, e tufa tuai le whiongo pa ia le atua, e le ave sea le tau o le nei yaso. O le nei yaso e matua whaapitoa e le soifua maolo tangata keusiano, ia e le ese foi se tufa le nei tai ai whaatatau lava I le matangofia ma le tau o le nei aso I lo soifua ma le tātou ola. I won't divert away from the importance and the theme of this day that is all about the crucifixion and the sacrifice that our Lord Jesus prepared for us. So I'll share briefly and hope will bless your heart. Whamanuia le tua I lau whaafonga le nei tai au. O le tusi mua kore ni tola nam ta upu e mua. O lo iainga whai upunga o te fia so soa tuai matalatala noa tu ia te oe. 1 Corinthians chapter 1, there's some verses there I just want to touch on this morning
and just share for a few minutes in the name of Jesus. Ao tātou iai lockdown in lewai tau ma tātou iai fuafuanga I lea malo, ma lea atunu. Ao tātou vāwai le soifua maloloina ma le saunga le mua tangata. Se le tāua o le nei aso I soifua maola o tangata kerusiano. Ia te tau lava o na te whātatau lo whingalo mo tātou loto. I le autu o le nei aso ma le mafuanga ala ina tāua. I le soifua ma le olo o tangata kerusiano. While we are aware of the lockdown in most countries around the world and the challenges that we're facing today, it's really important to come back to the reality of today and the importance of today in our lives about what it is that made this day special in the lives of Christians all around the world. I want to take this moment for us to remember the death of Jesus Christ on the cross and what made this day very, very special. So I want to share this morning about the message of the cross. Okay, fia tala noa tu le nei tai au, I le whea au e tusa I le mata upo e tusa male sa tauro. Ia, o se mata upo e sila fia ma malama o mai tātou. Ai o te talitonu o le a whamringi na fo ilo loto I se share atu ma se tala noa tu le nei tai au. You know, it's interesting, Jesus never wanted to remember his, in the scriptures, never wanted to remember his birth or his resurrection, but only his death. I te tonu la whionga pa ia le atua, e li whenangalo Iesu ia tā ua pe malatua lo na aso na soifua ma whanau mai ai, po le aso na toi tū mai, au le aso na tā ua ia Iesu, o le aso lo na maliu. E li manao Iesu e tā ua, e manao e tā whaatau ina le aso na maliu wai aisa, e le ngalo ia te I tātou, fu mai Iesu e lungo le sātauro, ua mai, it is finished. Ua tau no. Ai sa ona le tumutumunga na le whinangaro le tua le polo kalame le asai lunga le sa tau le ti oa fa mai paulo ia kalatia mo mo fai upo ono au le se me te mita mitai o kele mika se me au nei o mita se me tau lava o le sa tauro o le tatu ali o Yesu Keriso. No wonder the Apostle Paul said, "May I never boast unless it's about the cross of Jesus Christ." Amen. Or Vasily, I say, why? Why did Christ want his death to be remembered as opposed to his birthday and as opposed to the day that he rose from the death? I say, ana tauai, talitonu ono le sa tauro o le upu mua lea, ma le upu muli le tua e whata tau lana whaolatanga. I believe that the cross is the beginning and the end of the Word of God about His salvation. I te tonu la whiunga le tua whaalinga e sulmal tolu whai poe walu ngai whamai o le tamai mamoe na whasia talu mai le whaavaeina, talu ona whaavaeina o le lalolangi. E a mata mai le lalolangi, a o iei le upu o whatatia, o le tamai mamoe, o whaavaeina mai le lalolangi, a o plane le tua, le tamai mamoe, e whasia a e whaavaeina le lalolangi, ono le polo kalame e whataunuina le tua, pe ona eile nei tai au. Ai le upu momonga, a le upu muri le moa i le whaalinga e lima whaiupu i whamai, ua e whatau wina fo I mātou I lou lava toto mō le atua mai tu ainga umanga ngana ese manu a toa mātunu. Ngā a mata le pol kalame le sātauro, whai ule le sātauro aisea ono le tā ua le sila le atua ia te oe. Ma kero le atua. E le sanga plan B. E le se me foi a misi sa tauro ia ngau mai le ai se nga le sa tauro lava lo wala ma le tato wala I le ola e whavau. God never had a backup plan. There's only one plan, there's only one way, and it's through that cross to get to heaven. Through that cross on Calvary.
Ele ai se plan B le tua, ele me whai na pai pāse le tua, ele me whai na ui atu se tangata, i ui atu au tawhape, e se si me ese mai le sātauro lei, ngā le sātauro lava au wala le tangata, i le soifua, ma le soifua whaola ina, ma le ola whaavau, amen. E peru e iwa whai po losu ma lua whamai paulo, a le ai se whamalingi ina o le toto, e le ai se whamangalo ina. Without the shedding of the blood, there is no forgiveness. That's what Paul says in Hebrews 9:22. So this morning, I just want to share with you, even though you and I are aware of the cross, sometimes the changing lives takes away our focus and our priority. O te fia to e whamanatu ia te oe, ele nei tai au, i le sātauro, ma le tā ua o le sātauro, le maliu Iesu Kiriso, i lunga le sātauro mo i tātou le whamanatu i le nei tai au. O au tā penanga i le nei tai au. O au fuafuanga, o au saunininga. Te loa le me whano noa ai, o ese fuafuanga nisi tangata. O la mailo o a inga i le nei tai au. O iei le sātauro o Kiriso i lau porkalame i le nei tai au. Tasi ale aso pito i tā ua i le tau sanga ato a tātou te mana tu natu ai, i le tā ua o le sātauro, ma le porkalame ne wha taunu ina i le atua, e ala mai lona alo pele to tasi. E a mai la tunu unga te iai. O ese sau whaafonga, o ese sau whaalonga. O iei le sātauro i porkalame uma, o unofunofa nei mo mawhau se mātou atu nu o ni sila. Le mā nei o le porkalame le whai se mātou panemia, e i le tau mawhai e lawe a i tangata, ma sefe o tangata. Ai te lo le te lei o le melantu lai mai o na tua atu, le tau solo mua le mātou panemia le approve le mea foi le abortions le mea whaoti ai, ma umai olo pepe. Te loanga, po le ale le leo se mea tātou te whaia i le atua, e le a mai le leo se mea e whainga i a sao ai luma o le whinangalo le atua. Tātou te whaia le mea tonu ma le mea sao, e le a mai se le leo singa luenga tātou te whaia, e watu wai sao ai luma o le atua, ma le atua le mea le ngā laika wha le tonu, saulo i luma o fofonga ma le sira whanga le atua, ka mawhaia e mai le mea lai le leini manatu o le tangata, ai watu e le sao ma le whinangalo le atua. O a mai lo a inga, i le nei tai au, o tātou manatua le tā ua o le cross i le nei tai au. Ia, o a mai lau e kālesia. O a mai a inga go e kālesia po whenwhata whaitauranga ngai o lo e ngarue. Te loa sadly, e heisi teimi ua pisi a tātou te leo mea. Awa ngalo ia te tātua, ia te tātou, le tā ua o le cross. O mene e tolu leo o iloa au. Leo tu lai mai le vai tau nei. O ne a whainga, lo nganga, po lo whenangalo. O leo te tuwha tu ia te oil me mai na nganga le tu ilo loto. A tolu se whamoni yanga fo ia te oil le te au. Sadly, some people have taken their focus away from the cross. So now they're facing difficulties in life. Some countries have taken their focus away from the cross. So now they're now in fear of the circumstances and what's happening now. Some churches even have taken their focus away from the cross. So what they're doing now is absolutely, the virus will go away, the disease will go away, but the cross and the salvation of God will never go away. So my question to you this morning, I remind you, do you remember the cross this morning? There are 3 things I want to bring out this morning that will hopefully assist you and bring you to a better relationship with your Heavenly Father this morning. E tolu mea o te o mea nei tai au. O nesi mea mua le wala inga ngalo I tangata le sātauro Kiriso. O tele nge whaititia le ava o tangata I le pa ia ma le mamalu o le tua. Me mua ngā. O whaititia I le tō tele o tangata le mamalu ma le pa ia o le atua le tātou te au ona iai. O isi teimi wo treat te tātou le atua pe au friend next door. Ma la wo fo le le afia kalangoa ia afia vara au iai. There's a certain relationship le lei o le tā ua o lau maftanga ma le atua.
au alu unisi taimi walu ese a te tātou le pa ia ma le mamalu le tua le tātou te au nei wo le se ava wo le se matau. There's no respect, there's no reverence for our God because we have a reduced respect for God's holiness. I remind you this morning, remember the cross that brought you from slavery to freedom. So mai polo e le fai upu ole. Tu si le mo mokang nito, mo mua le tātou te vai le tau. So mai le fai upu ngai, e se fulu malvalu, mai au wale mata upu le sa tauro. O le valea le ye malaya. A o le mana o le atua ia te ila tou, ia te tātou o whaolaina. Paul says in 1 Corinthians verse 18, but the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but the power of God to us who are saved. You know, somebody that's perishing is not leading a good life. He's not heading in the right direction. And if you think that the message of the cross is foolishness in this world that we live in, then I challenge you and remind you to think again, because it's a power of God to those who are saved. Mai polo a wale mata upu le sataro o le valea le ye malaya a o le mana o le tua ia te tatou ua whaolaina. Ai se aia la inga e whalongo ke maa losi. Whalongo e te mole to o file mu. Te le popole e se mea. E te langona fia i eile oli loloto. Ai se ai a te oe le mana o le tua. Ai se a ono le mana o le sa tauro leanga e manu maloma iei. Via le li. Manatu mo mua ua whaiti tia le ava i le pa ia ma le mamalu o le tua. Mea ngau pe o le mana tua i ma le popole tangata i le sa tauro le nei tai au. Whawhetai fo i mōna nei ava noa. Wo lockdown ai tātou tēnā nofo ai tono tātou ainga. Ma tātou toi mana tu natu i le tā ua o le sa tauro. Le whi au tā ua a mai le sa tauro ke riso. Lona lua. Wala na le mana tua tangata. Ona wale toia mana ia e tangata le o langa anga sala. He ronga le ska hanga mkoi mama le o langa anga sala. Mkoi mama. I nganga vai e ko rahe kupu mai anga sala ko kongora inga fai kongora lako fale. E fai le ronga maa, fai long ki ngā, fai le ronga uso, fai long kaka kongora inga. Wa mama le tangata. Pe nganga kali ea pe se. People these days, they have a lack and of concern for sinfulness. It's like just a normal everyday life. Everything is ordinary. And then Sunday you go to church and think everything is fine. I remind you this morning about the cross of Jesus. If I'm manatu atu ia te oe nei tai au, le tā ua o le satauro, ona o le telo teimi, o mā ia tātou, ma le amana ia he tātou, le soifuanga, ma le o langa o le tangata, o lai tumu le anga sala, e te tauna whaapa ia ina, tau na fesuia ina a le o sauni mai le tua le tongi ola mo i tātou o le aso le nei le wha manatu ai le maliu le tātou ali whaola o le aso i te tauna matua i tumu tau whingalo mo tātou manatu le toe mana tu natu i le maua lunga ma le loto ma le lautele o le alofa o le tua ia te oe nā laina tā pena le tau langa mo e o le se tangata wale popole le o langa anga sala. For my langa ia, langa ia, isi teimi, lo watali ima lo wafafine, wale popole ai. Vai a kuare kupole anga sala, aua, whamane mole, o foi tono tatu atunu, tono maftanga, o foi tono e kale si, aua, whamane mole o te whautua ia te oi. Ai loa se me se le tu samal finangano le tua, mana tua, iai me le lei tatu te whaia, ai le sa o lumol finangano le tua. Waala ngale malatua e tangata. Mama mafa le tā ua le sātero. O ngal manatu longa lua. O le toe mamafa e tangata. Le ola anga sala. Wa mama fai ale me se fai amale me se. Wa le se ava le tua. Bal manatu mun budi. Wala ne le malatua e tangata le sātero. Mwa ia lua i lumma le me fōria le.
Wo loa me o a ua. O fa pe full tangata. O te mawhaia me The reason why you don't have that focus and you don't remember and there's no importance of that cross in your life this morning. Number 3 is that there's a very big increase in us and our self-worth. We think, I can do it. I've got the money, I can buy it. I'm young enough, I've got the strength to do it. I've got the ability to do it. I've got the material things to do it. But those things will end. Money will end. Strength will end. I know that. I used to be a sprinter. Now I'm not a sprinter. I can hardly run. At 62 years of age, I can hardly walk even. Why? Because things change. But the power of that cross will never change. It's a cross that brings you home to what God has prepared for you. You know, we used to ngata whanangonanga mai o a'ua, te mawhai e lo malosi, te mawhai e lo poto, ma lo wata mai. Mga ia I ole, o le melanga share mai le si, tangata o le palemene ngō wainga I lunga le news and le tai au whamai. Au wale a vea oe, ma tangata sui, lau au nanga, inga ua e oso atu I oi le si tu, e sau whai singo fua sa e le masangi ngā ngofu ai. Sa e masangi ngā ngofu malinu fua I tua, ai olo o po maulunga singa whai longa, po maulunga singa ngaluenga, o e roto mai whalo alo tangata e ngofu le pito I lunga, te ia o sui lau tala noa, sui lau handlinga o tangata fo ilele, o ese aisa, o mai o wa kusa o si ia oia I lunga, a wole ai se manatu I ne alofa sa ia te o ke ronga, walanga whapenga, wole ai se mamafa le ai se manatu I le sa teuro, e tusa male ne aso. You know, many people are so impressed with themselves. Some people think, why did Jesus have to die for me? Because I've got everything. I remind you this morning that you and I, we need Jesus in our lives. It's Jesus that paid the price on the cross and brought you and brought me back to God's holiness. Mana o mia e oe e mana o mia e au. Le satoro. O ngā le alalana I le whamangaloina o oe mao I le soifua o lo tātou wari whaola leana maliu matapena e toi a mai oe mao I le pa ia he tusa ma le whinangaro le atua tangata ua whamamaina ma whamangaloina. In closing this morning, you know, as we go through the lockdown, yesterday I mentioned something to my family, my wife and my kids, that despite everything that you have, you can be in your home, the comfort of your home, you can have all the beautiful food that you can eat, you can rest, you can sleep, but there is one thing that if you take away from the person, you will never be free, and that is the freedom of choice. It will weigh you down. Like right now, I know for a fact that's affecting a lot of people. Being told by somebody else what to do, or somebody else having the power to tell you what to do. Well, in Eitael, te loa e ti ngā manga ia mawhtanga te tono o tātou ainga, e lo ainga, malau tāpenanga, maybe o mō se te me manga ia se tau mawhtanga, me, you know, mafuta tal noa le whanau, tal noa le tamā, polis nia, tona lainga. Ai ei se mea, ke ro a ave ese mai a te oi. E mo kua mawhatia rōranga, o le meanga, o le saolotonga mai a te oi. O le saolotonga ngā, usa le o tau o te listanga te a te oi, le mea ke whaia lo tū, lunga mana ngofo I lalo. Ai wa aila, ska mai mei ki ale whaia tātou. There's only a small thing that's happening. We're still allowed to walk around and go for la mawhaianga e luk sa vali ai ngal pauan me lea e whamai e lockdown ka hawhio I tono lo whale a matua I mawhati ale mawhawhau o le stangata ai le itai a ngō o ngisi tūlanga whawhita uli nga le ngei a kam ai lockdown ai mawhati ai
o so wave e se le sa o tonga e te mawhai inga e whaial te leo mea o le mawhai inga alu le beach ke alu ke ka ele o le mawhai inga alu te whangota o le mawhai inga alu ke travel le se tunu wave e se te leo mea le e ke ronga e whai ngau whiang kwa i affecta e alu so i fuama tātou ola e ke roa ma whau la tātou i le maua lunga o le wala auina o le tātou o i whaola o ia o le alo o le atua e ngā ve se umai le tua me uma sai ate ia a mai a whamaile o la whionga le tua a mai a loa lii ma lo tātou whaola mai le maua lunga o le whae ea le tua a mai lo na alo pele tōtasi a mai le au tuspaia a mai lalo a vea mapolonga a ve se uma la vare ia te tau ia ia sa ia o ina whatau nuu le pol kalame mo oe mao so mai ia ia ua tau nuu God brought your Lord and our Savior from his high and almighty position all the way the Bible says right down to be a slave, took away the freedom of choice, everything was stripped of him, but just to bear life on him, brought him down to be a slave so that he can prepare that cross for you and I that we are celebrating today. My question to you today is, what are your thoughts about the cross? Let's remember, he has prepared the sacrifice so that you and I will have an opportunity not to live a blessed life, but a life that's full of liberty and freedom in our hearts, so that we can continue to live with joy despite everything that's happening and continue to glorify your Heavenly Father. Por e a lawa te ngai lockdown mani me tu lai mai. E toi wha manatu ia te oi. Le tā ua ho le sataro. Me uma na tā pena e le tua. Luna alo pele tō tasinga mai e luna mamalu a vema polonga. Ina ia tu lai mai o ia whatau nuu o le whina ngalo o le tua. Wha sataro ina. Ina ia moa e oe ma o le manu malo. Wha mangalo ina, wha mamaina. Tu rai mai le e uinga lo wa ia le lockdown ma tu langa ia tu rai mai ai ke la ngonga e oe le sa loto ma fia ma le oli lo loto ai sea o oe o le tangata ua whama maina ua whamanga loina i le tua e tusa ma le mana o le sataru whamanuia le tua i lau whafonga le taia ia whalau tele le nganga pa ia o le tua ia te oe nana fionga pa ia wia le tua ia te oe so se vaenga so se tu o le langi o lo e whafonga mai a via lupo le tua o se whamanianga ia te oe tato whamalosi ia o tono le neiva aso ai mai se laso sa ia e fo le sauninga le tai ao ia o le sauninga o le manu malo le tato sa uni e whamanatu le tā ua o le sa tauro i le nei aso ai mai se le manu malo wai whawhetai e rei ngata i le tāpenanga o le sa tauro na i o le manu malo wa la ina mo i tā ua le saunia o le ola e whawawau o tā pena i le tua mo i tātou o le tātou manu malo whamanuia le tua ia joe. We thank you this morning for joining us and invite you to join us on Sunday also for our resurrection service and celebrate the glory of God through his Son Jesus Christ. And today with the message of the cross. Be blessed and continue to move forward with a lot of joy in our hearts. In the name of Jesus, amen and amen. Ai whaiwina tātou maftanga nei tai au. E le tuina wha nei avanoa ea, nei avanoa tāua e tuina atu le avanoa mo se talosanga ia ai mai se foi se tasi e le italiana i su e mali me faola tuina atu le nei avanoa. Te loa e manga ia i o popolo ma fofo nei o fai o le tātou upo nei tai au. Manga ia o popolo le mai i le kalatia lua fai po lua sulu mai o fasa te roina fatasi i ma ua makeriso i le toiola ua o keriso lo ola i tonu ia tau e se le manga ia a vea oe matangata fasa te roina
ino e ke le whapera la whasalanga o e se manga ia pe upa polo whasa te roina whatasi mare I whaola e te tūlai mai o oe lista ngata ua whafoina whamanga roina e le tua ia te soi fua mai ola manuia e la la whaista tu talo le whaola tanga le netai au ia e la a mata atu I le whapalangi ia whai o tātou whasamo le netai au we come to the end of our message this morning, but before we close, I always want to give the opportunity for anybody that wants to say the prayer of salvation and to receive Jesus as Lord and Savior. And I just wanted to encourage you this morning to be a crucified person. Now, I'm not saying that you've got to crucify yourself, but it's really nice what Apostle Paul says in the Bible in Galatians 2 verse 20. He says, I have been crucified with Christ. And it's not me that lives, but Christ now lives in me. And I challenge you to take that step forward and receive Jesus as your Lord and Savior and just see the difference in your life when Jesus takes over and He lives inside you. Remember, the Christian life, the spiritual life starts from the inside, so it's Christ inside coming out. The life of this world is outside going in. So if you're ready to say the prayer of salvation this morning, just believe on the Lord, believe on Him, and just repeat this short prayer after me. And after this, then you are a born-again Christian. So repeat after me. Lord Jesus, I thank you for your word this morning. I know that I am a sinner and that you died for me on the cross. Today I accept you as my Lord and Savior, and I invite you into my heart. Please come and guide me from here to eternity. I love you, Jesus. In your name, wonderful name, I pray. Amen. If you say that simple prayer with faith in your heart, then today is the beginning of the rest of your life. Have Him take over. Have Jesus in your heart and live a blessed life. Tātou Samoa, ang Samoa. Ya, whatai tai mal tātou talo rea. Tali tonu iai. E hala ngā ho'o mai whawhita uli ma whaingatā ma tātou whaia ina. O ngā tātou te malama le whenangaro lea tua. A tātou te le tau tino ma tau tau le ma malu ma le mana ma le malosi lea tua. Vea ngā tūlanga mau ma whaasara te roina whaatasi oe ma ke riso nei tai au. Mai leo polo, o le toi ola, a wola ke riso te tonu i ate mantua, o le o soifuanga ma le o langa whareanganga, e soifua ke riso te tonu, o ma saure i fua mai te ola manu mano, ose o langa ma tautia ma le mata mo fio. Whaiwa e te le tonu e nei tai au, ia, whatai tai ma le te talo le la whaia se talo pupu, ia mi ia le li. Whaftai Yesu, I lau upu I le nei tai au. O I loa, o au o le tangata hang sala. Masa e maliu I lungo le sa te ro, moa. O te talia oe le nei tai au, a fio maia I lo loto, a fio tu mawai, a vea oe ma o li I ma whaola. Whamone mole, taitaina lau savalinga a mata atu le nei aso. Se ia o lo manuia, ma lo fio mai. Yesu o te alofa ia te oe. Te talo ia te oe whamanuia mai. I lo suafa pele. Amen, amen. A whai ue whai nā te talo malo tali tonu e le nei tai au. I uina pupu le talo na. O oe o te ngata o whaola ina o te lia Yesu a vea marimi whaola. Whamanuia le tu ia te oe le nei tai au. May God bless you abundantly in His mighty name. Amen. O le whai wina tātou pokalame le tai au, ia fia lawa tu nātu la vanoa, a whai iese si eisen mana onga whapitoe mana omi eise te talo. Ia mau te fia te talo mo oe, ia tu mai lungo le tātou Facebook, ia sauko mengi, hau message, ia pe tu mai foi le private message, ia ngau si le fia o tau, tu na mai le tai au, ia au ma le pese le la usuna, ia na tātou te talo lea.
mo mana onga o malavo i tātou. Before we close, if you have a special prayer request, put it through on our as a comment on our Facebook page that you're watching this morning, or if you want to put through a special message for a prayer request, please do so. And after the song, then we'll pray for all our requests this morning. God bless you. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Yeah, whawhetai ua tele amana o ngā watuina mai le nei hau. Mai tātu wō mai inga, ia whiwhia te talo le nei hau. We have a multitude of prayer requests this morning, so we'd love to pray for you. With your heads bowed, let us pray. Heavenly Father, as we continue to honor your mighty name this morning, we thank you for your love and your blessings upon our lives. We thank you for our families and our friends that have had the opportunity to listen to the word this morning and just to share with us as we continue to worship you and honor your name this morning. Father, you know all our needs, and every single person that submitted a prayer request this morning, you know our hearts, and you know what we want in our lives. So please, in the name of Jesus Christ, our Lord and our Savior, please, we ask you, Lord God, to bless each and every one that submitted a request this morning. Anybody that needs healing upon their lives, we leave it in your mighty good hands, Father, to heal them this morning, and any other blessings that they need. People that are away from their families due to lockdown, bless them this morning as they are separated, and in good time we reunited, and our families are back together after the lockdown. Father, we thank you for this in your name, Jesus. Tamai mātou te talo ia te oile nei te au le nganga whaftai ma le nganga whamanu o mātou ainga ma wō tuina mai ala tu mana onga ile nei te au whaftai o e sila fia me uma whaftai au whamunianga te talo whaman more whawhiloa i o la tu mana onga uma o ile nei te au i so sa vaenga i so sa i tu o le lalangi o lo tu ina mai ile la tu mana onga whawhiloa i lo suafa pele Jesu Kiriso o li ma mātou whaola whamanuia ia i lātou le nei tai au whai loa atu lo soifua oe le atua manu o no lo suafa pele Jesu Kiriso rai mātou taro. Everybody says amen and amen. Whamanuia le tua tuafa Jesu.